Ирек Efendi, şundan da tarih, bigrak da Mordovya tatarları tarihi sizningçe tiyişli derecede öğrenilgen bol. Hem bugün bana nindi ihtibar bireler eken jirlikte? Mordovya tatarları deyip etkende alarını Penza tatarlarından ayırırga yaramay. Çünkü biz bir bütün Türkiye. Bizning çıkışımız da, bizning bırıngı babalarımız da bütünüsü bir. Hatta Nijgar tatarları da şuluk bizning bir tamirdan alar tek tinyakkara gitkenler öz vaktında 15-16 asırda. Bulay elbette bizning yak tatarlarının tarihin öğrenu zor derecede tügel diye aytırga bula. Mesela min öğrenem 1982 yıldan soň, ama mümkinliklerim köp değil. Şundan dissertatsiyada yapılanılmadı, zor kitaplar da yazılmadı. Demek boşkarılası iş kuva elemanda bu yönelişte. Tatarstan Яңа Гасыр телеканалында таянунык тастапшыруу Мордовия татарлары турында сөйләшәбез һәм кызыклы саннар да бар. Халык саны исәпкә алу буенча 2002 елда мәсәлән Мордовия Республикасында 46261 татар теркәлгән. 2010 елда 43392. Башка мәсәлән регионнар белән чагыштырганда кимү әлләни зур түгел. Ирек Әфәнде, менә бүген чыннан да үзләрен татар дип тоючылар һәм үзләрен чыннан да инде татар дип яздырырга теләүчеләр күпме? Һәм сезнеңчә менә ниндирәк сәбәпләр бар татарларның кимү ничек аңлатырга мөмкин? Tatarlar Mordoviyada kimemedi diye oylayayım. Mınday statistika bilen oynaylar, özünüz bilesiz. Niçik saylavlarını bizde ötkereler anda 107% bireler kimdir için. Bu statistikada da şunday nerseler var. Mesela min yaktaşlar ayışmasın cideklegende 2002 yılda minga kilgenler idi. Bir neçe student kız kildiler. Пединститутның общежитиясында торалар иде. Алар әйттеләр, безне шулай вот заставляют записываться мордовками, иначе выгонят с общежития, лишат стипендий дип. Вот шундый хәлләр дә булган иде. Булай вот авыллар дигәннән, чынлап та бездә 58 татар авылы хәзер. Элки 19 асырда 132 авыл булган шулук территорияда. Hazırki Penza ülkesinde 47 Tatar avılı. Mişer diye bu siz kabatlıysa üzgeleri kabatlıylar. Bizden yaklarda biz mişer sözün balaçaktan bütünle bilmeyiz. Üst keşkineni çıktırkayadır Kazan Tatarları bilen, Başkırtlar bilen aralaşkandağına bile biz iken mişerler. Mesela min üzem irte bildim mişer. Çünkü 4. klasta okuganda yanvar ayında bizning o'qituvchimiz Naylapa Timkayeva Kazanga bordi. Anda повышение квалификации deyip 2 atna o'qib keldi. Keldi de yezetishgan tesmiri yok. Bizga aytdi, "Ulanlar, Kazanga barsag'iz, biligiz, bizni anda misher deyip aytdilar ekan. Biz sirimiz ne? Kimlar alar misherler? Çünkü biz bilmaymiz. Ular aytdi, biz ekan misherler." Şundan bu mişer sözün kabatla bizning için, bizning yaklardan içiktir seyir tıyılar. Çırında biz Tatarlar, burun zamandan Tatarlar bulgan biz kiminde 14. asırda. Alsan Kodeks Kumanikız diyen sözlükni 1903 yılgı sözlük. Anda Altın Urda halkının kumanlarının Avrupa'da kumanlar deyip etkenler, Ruslar, Polovitslar. Biz hazır Kıpçak deyip eteriz. Anda yazgan, şol kumanlar üzlerinin tillerin şolay aytteler. Tatarçı deyip yazgan hem Tatar til deyip yazgan. Göresizmi? Ol vakit 9. asırda bizning bırıngı babalar üzlerin Tatar deyip atagan. Tatar tili deyip söylegenler. Hem bu şundan da bir dürüst fikir ayımında diyalekt bilen milletini butarga yaramıdır. Mına köp uçrakta butav kite şolay. Mişer sözü kayan çıkkansın. Siz bilesiz bit, kaçan Başkırstan teritoriyasına kile başlaganlar Mişir ayağından Tatarlar, Mişirski Tatar deyip etkile ağlarını Urus çinonikları etken, kıskartıp Mişiryak deyip etkenler, o andaki mesni Tatarlardan ayırır için, Mişiryak. Biz bunu turda Irek Efendi ayrım tapşırığı yasagan idik bu temaga. Kıskartıp etkenler Mişer.
Менә монда без әйтәбез инде, гомумән алганда тарихын да аңладык, кешеләрнең үзенчәлекләрен дә аңладык дип әйтик. Киләчәге ничек икән, Ирек әфәнде? Менә сез Мордовия татарларының киләчәген ничек күрәсез? Чөнки без анда беләбез, оешмалары да эшләп киләсез. Үзегез дә бик зур эшчәнлек алып барасыз бүген интернетта да булсын, матбугат чараларында булсынмы. Менә шуннан да яшьләрдә өмет бармы һәм киләчәктә Мордовиядә татарлар үсештә була дип әйтергә мөмкинме? Әлбәттә, biz nindi gene ağır şartlarda bizning babalarımız tirik kalganlar, niçiktir bu yerlerde yaşayanlar 2000 yılga yakın indi, 1600 kiminde mında yaşıyla hem gitmegenler kayada, şul yerlerge tutunup turganlar. Biz tagada tırırız, hazırki zamanlar jingilerek Resey hükmettirir, biz de tırırız inşallah.